сархати муҳимтарин хабарҳо. нозири бозрасии давлатии автомобилиро латукуб карданд ё ӯро мошин задааст. кушта шудан як фармондаи ҳамос ва ба таъхир афтодани амалиёти исроил. ва пурсиш: барои муваффақ шудан дар кори инсон бояд чӣ хислатҳоро дошта бошад? дуруд бинандаҳои азиз, барномаи навиди бомдодиро бо хабарҳои нав аз тоҷикистон ва ҷаҳон аз студияи радиои озодӣ дар душанбе тақдим мекунем. имрӯз 16 октябр аст. манбаи радиои озодӣ мегӯянд, ки як нозири бозрасии давлатии автомобилиро дар ноҳияи Мастчо бо мошин заданд. ахиран дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе паҳн шуд, ки корманди бозрасии давлатии автомобилӣ дар қади роҳ афтода як тарафи рӯяш сиёҳ шудааст. корбарон навиштанд, ки ӯро латукуб карданд. як масъули ҳукумати ноҳияи Мастчо бо шарти зикр нашудани номаш ба радиои озодӣ гуфт, ҳодисаи 13 октябр дар ҳудуди ҷамоати Мастчо рух додааст. рӯзҳои ҷумъа дар ин ҷамоат бозор мешавад ва корманди бозрасии давлатии автомобилӣ барои танзими нақлиёт ба ин ҷо рафтааст. як ронанда аз пешниҳоди ҳуҷҷатҳо саркашӣ карда мошинро якбора сахт ронда нозири роҳро мезанад. сокинони атроф фавран ба кӯмаки ӯ шитофта ӯро ба беморхона бурданд. аҳволаш ҳоло хуб аст, гуфт манбаъ. дар навори кӯтоҳе, ки ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт, дида мешавад, ки нозири бозрасии давлатии автомобилӣ дар канори роҳ афтидааст ва фарёд мезанад, ки мошини Зафираро қапед. манзури ӯ зоҳиран нақлиёти Opel Zafira аст. дар навор садои босуръат рондани як мошинам шунида мешавад. маълум нест ронандае, ки ин корро кард кӣ буд ва миёни ӯ ва нозири роҳ чӣ гузашт. мақомот то ҳол қазияро расман шарҳ надоданд. ҳамсуҳбати мо дар ҳукумати Мастчо гуфт, ронандае, ки корманди бозрасии давлатии автомобилиро ба мошин зад, боздошт шудааст. назари ӯ дар бораи ҳодиса маълум нест. пахши ин видео баҳсҳо дар бораи фаъолияти кормандони бозрасии давлатии автомобилиро дар Тоҷикистон доғ кард. баъзеҳо аз кори нозирони роҳ интиқод карданд, онҳоро барои гирифтани пора аз ронандагон танқид карданд. аммо гурӯҳи дигар навиштанд, ки латукуби нозири роҳ ҷиноят аст ва агар қонуншикание ҳаст, бояд расман шикоят кард. артиши исроил хабар дод, ки шаби 14 ва 15 октябр як фармондаи ҳамосро куштааст, ки созмондиҳандаи ҳамла ба ҷашнвораи мусиқӣ буд. дар ин ҳамла беш аз 200 нафар кушта шуда, даҳҳо нафари дигар ба асорат афтиданд. ба иттилои расонаҳои исроилӣ, Билол Ал-Қудр дар пайи мушакборони навори Ғаза кушта шуд. артиши исроил гуфт, шаби шанбе ба якшанбе зиёда аз 100 мавқеи низомиро дар навори Ғаза, аз ҷумла дар минтақаи Зайтун, Хон Юнис ва Ҷабалия мушакборон кардааст. аммо сокинони Ғаза гуфтанд, дар ҳамлаи нерӯҳои исроилӣ сокинони мулкиам куштаву захмӣ шуданд. субҳи 7 октябр баъди ҳамлаи нерӯҳои Ҳамос ба чанд минтақаи Исроил миёни ду тараф ҷанги нав сар зад. дар ин ҷанг, ки то ҳол идома дорад, аз ду тараф садҳо нафар куштаву захмӣ шуданд. дар ҳамин ҳол амалиёти заминии артиши Исроил, ки қарор буд рӯзҳои истироҳат оғоз шавад, чанд рӯзи дигар ба таъхир афтод. рӯзномаи The New York Times бо такя ба як мақоми баландпоя дар артиши Исроил навиштааст, номусоид омадани боду ҳаво яке аз сабабҳои ба таъхир гузоштани амалиёти низомӣ буд. дар зиндагии одамон ҳолатҳое аст, ки ба коре муваффақ намешаванд ё ноком мемонанд. дар чунин ҳолатҳо албатта талош мекунанд, ки нокомии худро ҷуброн кунанд. рӯзи 13 октябр дар баъзе кишварҳо ҳамчун рӯзи нокомӣ таҷлил мешавад. дар ин рӯз хабарнигори радиои озодӣ ҳам аз роҳгузарон пурсид, ки барои муваффақ шудан дар коре як инсон бояд чӣ хислатҳое дошта бошад ва ё дар сурати нокомӣ чӣ бояд кард ва ё ба кӣ бояд такя кард. масалан дар ҳамаи зиндагӣ озир бисёр одамо шикоят мекунанд, ки масалан кор намеёвем, кори кофтан дар кор, ёфтан дар кор, авдаи зиндагӣ баромадан дар кор. вақте ки ту кор намеёвӣ, вақте ки ту чӣ мегӯянд, зиндагиро пеш бурда наметавонӣ, ту худ чӣ мегӯянд, азудаи зиндагӣ намебироӣ, ту худ гунаҳгор кун, каси дигара не. ғайрат кор ки биё зиндагӣ ки ҳеҷ кас ҳамин хел так пул масалан ҳамин хел тӯҳфа наметиҳад. барои ғайрат кардан дар кор ки бубари зиндагиро пеш. шахсан ман ба худам такя мекунам, худам кӯшиш мекунам, ки ба кори худам яъне ки чӣ бошам, муваффақ бошам. албатта бояд ҳар як шахс, албатта ё ки спонсор ё ки роҳбар ё ки устоди худро бояд ҳамавақт аз ӯ чӣ маслиҳат пурсад. вақте шумо ягон кор аз ӯҳдаш намебироед, шумо чӣ кор мекунед? агар ки ман ӯҳдаи корм набиром, ҳатман дадашон интихоб мекунам, ки ба мана кӯмак кана, ба мана ёрдам кана. зиндагӣ ҳамин бояд якдигар фаҳм мекунӣ. то риск накунӣ дар ҳаёт муваффақ намешавӣ. риск мекунӣ ва дар оянда ягон чӣ муваффақ ба он касби худат мерасӣ. як нафар бояд чӣ кор кунад, ки дар зиндагӣ ноком нашавад?
برای که شخص در زندگی ناکام نشود باید سعی تلاش‌های خود را کند که به مرتبه‌های بلند برسد. مثلا وقتی شما یگان کار از عهده‌اش نمیبرید از بحر کار میگذارید یا چی کار میکنید؟ و من وقتی که از سعی تلاش‌های خود را باز میکنم که به ناکامی‌ها دچار نشوم و تصادفی کار را اجرا نمیکنم. وقت کوشش کند از قفای همه آرزوی خودش تا که موفق شود. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. صبح یکشنبه 15 اکتبر 4 زمین‌لرزه دیگر برخی منطقه‌های افغانستان از جمله شهر هرات را تکان داد. اداره زلزله‌شناسی آمریکا گزارش داده است که یکی از زلزله‌ها ساعت 9:34 به وقت محلی در 3 کیلومتری هرات رخ داده، قوه آن 6.3 بال بود. با قول همین منبع، زمین‌لرزه دیگر ساعت 9:56 در هرات با شدت 5.6 بال ثبت شده است. نیسار احمد الیاس سخنگوی والی هرات در گفتگو با بخش افغانستانی رادیو آزادی گفت در پی زلزله‌های روز 15 اکتبر یک نفر جان باخته، 35 کس دیگر زخمی شدند. سازمان جهانی تندرستی شماره زخمیان را 120 نفر اعلام کرده گفته است آنها را به بیمارخانه هرات انتقال دادند. بعضی از ساکنان هرات به رادیو آزادی گفتند که از زمین‌لرزه‌های پی هم ترسیدند و تلاش دارند که به جای دیگر روند. صبح 7 اکتبر زمین‌لرزه در ولایت هرات ثبت شد که در پی آن بیش از 2000 نفر جانشان را از دست دادند. صبح 11 اکتبر زمین‌لرزه 6.3 درجه‌ای بار دیگر غربی افغانستان را تکان داد. بخش یک روزی تاریخ را همکارمون خیرامان بقوزاده آماده کرده است که مهمترین تحولات تاریخ را در روز 16 اکتبر فرا میگیرد. 16 اکتبر سال 1898 زادروز چینار اماموف یکی از سیاستمداران نمایان تاجیک اول سالهای شوروی و رهبری نخستین جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان است. در رشد ساحه معارف و تأسیس روزنامه آواز تاجیک نخستین روزنامه تاجیکان در دوران شوروی سهم کلان داشته است. چینار اماموف مثل بسیار دیگر سیاستمداران دور قربانی سرکوب‌های استالینی شده سال 1938 در 40 سالگی به مرگ محکوم شد. 16 اکتبر سال 1929 در انجمن فوق‌العاده شوراهای تاجیکستان اعلامیه تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قبول و تاجیکستان به حیث یک جمهوری مستقل به هیئت اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی یا SSSR پذیرفته شد. در آن زمان دوام 5 سال تاجیکستان به حیث جمهوری مختار در هیئت جمهوری ازبکستان قرار داشت. جمهوری شوروی تاجیکستان رسما 62 سال دوام کرد و بعد پاشخوری شوروی و کسب استقلال در 9 سپتامبر سال 1991 به جمهوری مستقل تاجیکستان تبدیل شد. 16 اکتبر هر سال با تشبث سازمان ملل متحد روز جهانی غذا تجلیل می شود. این سنه مخصوص برای بالا بردن آگاهی مردم از اهمیت دسترسی به نظام تامین کننده خوراک و مبارزه با فقر و ناداری تأسیس شده است. امنیت غذا گرو مهمی ثبات اجتماعی و اقتصادی است و همچنین مناسبت با مسئولیتانه اهالی به حفظ منبع‌های غذا مثل آب و زمین از هدف‌های تشبثکاران سنه مخصوص گفته می شود. صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسیه 112 سومانی و 50 درم و 100 دلار آمریکایی 1097 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و آزادی موبی پیدا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم. خدا نگهدارتان.